ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. барномаи зиндагии бе COVID-19 нашри дуввуми ин барномаро барои шумо пешниҳод мекунем ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки доир ба мавзӯи ёрии таъҷилии тиббӣ, яъне хизматрасонии ёрии таъҷилии тиббӣ дар шароити COVID-19, яъне коронавирус ҳаллу фасл намоем. ва имрӯз дар меҳмонии барнома сартабиби стансияи ёрии таъҷилии шаҳри Хуҷанд Мирзо Ҳошимов, Мирзо Наби Шарипович ҳузур доранд. Хуш омадед. мо нахуст як мавзӯи хеле ҷиддӣ, хеле мавзӯи муборам ва муҳим дар байни ҷомеа он аст ки имрӯз ёрии таъҷилии тиббӣ дар давлатҳои хеле зиёди даврони COVID-19 чӣ гуна фаъолият ба сар мебарад ва чӣ гуна кор пеш мебарад? Салому алайкум. ёрии таъҷилии тиббии шаҳри Хуҷанд фаъолияташро чунон ки медонатон шабона рӯз ба роҳ мондагӣ дар давраи сироятёбӣ аз COVID-19 бошад ҳам беист яъне ки шабона рӯз фаъолият карда истодаанд. Кормандони ёрии таъҷилӣ чунон ки шумо медонатон бе ягон чӣ гӯем шумо бо ҳисси ватандӯстӣ, ватанпарастӣ ва инсондӯстӣ ба халқ ватанамо хизмат расонда истодаанд. Албатта чун аз гуфти пизишкон, духтурон ва мутахассисон каме авҷгирии ҳамин беморӣ шиддаташ пасттар шудааст ва мо медонем ки кадом моҳҳо моҳҳои хеле сердаъват буд ва аз нигоҳи шумо кадом моҳ моҳи сердаъват буд? Чунон ки медонед ин беморӣ аз ҷумҳурии Чин сар шуд дар охири моҳи декабр ва рафта рафта авҷ гирифта дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд. дар моҳи январ, дар охири моҳи январ истоди ҷумҳуривӣ ташкил шуд барои пешгирӣ ва муолиҷаи ҳамин бемории COVID-19 дар Тоҷикистон. истоди вилоятӣ ҳам ташкил шуданд ки роҳбарашон бевосита раиси вилоят Раҷаб Аҳмадзода мебошанд ва истоди шаҳрӣ ҳам ташкил шуда буд ва амал мекард. Мо дар ин истод иштирок карда вазифадор карда шуда будем ки барои пешгирӣ ва муолиҷаи ҳамин бемории сироятии COVID-19 тайёрӣ бинему, омода бошему ва хизмат расонем. аз сабаби аз 11 моҳи март хато накунам агар ташкилоти тандурустии умумиҷаҳонӣ дар ҷаҳон пандемияи COVID-19 эълон кард ва мо пайваста дарсҳои омӯзишӣ гузарондем. дастурамалҳои вазорати тандурустӣ дастра шуда буд. аз рӯи он барои кормандои ёрии таъҷилӣ омӯзондем. дар ёд дорам, чун дар он вақт ҳоло дар кишвар коронавирус расман ба қайд гирифта нашуда буд, тасдиқ ҳам нашуда буд, лекин барои он ки ҳамин беморӣ пешгирӣ карда шавад, ҳам барои аҳолӣ нишон медоданд, аз ба тариқи телевизион ҳам нишон медоданд. ҳозир мо ҳамин гирем агар аз рӯи мушоҳидаҳои мо аз охирҳои моҳи апрел сар карда авҷи беморӣ сар шуд ва чӣ гӯем ки шахсони бо ҳарорати баланд ва бо илтиҳоби шуш бисёр муроҷиат карданд. албатта дар моҳи май, дар сари моҳи май бисёртар аҳолии шаҳр ба мо муроҷиат карданд. даъватҳои мо якчанд маротиба зиёд шуданд. дар як рӯз чанд? дар як рӯз мо агар ҳозир тахминан 100-120 даъват қабул мекунем бошем, агар ҳамон рӯзҳо то 240 даъват 250 қабул кардем. кормандони албатта ёрии таъҷилӣ, духтурон, ёрдамчиҳо ва ронандагон бисёр ва сарборӣ бисёр шуд, лекин бо вуҷуди ин вай накарда кормандони ёрии таъҷилӣ умуман ёрии таъҷилии шаҳри Хуҷанд ба фикрам аз вазифаҳои ӯҳдадорӣ ки дар назди мо гузошта буд аз ӯҳдаш баромаданд. аз ҳама аҷиб он аст ки мо то ҷое ки медонем нафароне ки ба бемории илтиҳоби шуш ё ки ба бемории илтиҳоби бронхҳо гирифтор ҳаст, агар тасфи баланд дошта бошад ҳатман бояд ёрии таъҷилии ӯро ба беморхона барад. агар худ баранд, чун ҳамин гӯё расман эътироф намешавад бемор. Не расман албатта аз сабаби он ки ин бемории сироятӣ мебошад, барои ҳамин ҳам аз тарафи вазорат, аз тарафи риёсат мо вазифадор карда шуда будем ки дар вақти даъват кардан, дар вақти ошкор шудани бо ҳарорати баланду бо илтиҳоби шуш бошанд, агар
و با یاری تعجیلی به بسیاری کنندگان حتما ضرور بود. حتما یکی از قسمت‌های اساسی کار این یاری تعجیلی است. یاری تعجیلی برای اون که برای پهن نشدن به گرد و اطراف مثلا گیریم که با یا اینکه به قید گرفتن که همون در اویله که در کدام اویله زندگی میکنن. علاقمندها هم البته رسوایی شد که یاری تعجیلی بوده برای 14 روز کرانتین به بیمارخانه جا کردیم. شخصای علاقمند یا که از خارج میبیان آمادگی هم واسه یاری تعجیلی از سرحد قبول کرده شده یا که از فرودگاه قبول کرده برده به بسیاری کرده 14 روز در نظارتی طبیبان ایستادند. البته همه این کارها چنانکه که شما گفتید اوج بیماری شد، بیماری بسیار شد. حاضر من در روزهای آخر به قیدگیری بیماری خیلی کم شده است و به ما مراجعت شهروندان با حرارت بلند خیلی پست می باشد. البته این خوشبختانه شخصانی بودند که اکثریتشون گوییم صحت شدند، شفا یافتند. این خوشبختی است. البته چون که میدانم در صفی کارمندان تیپ هم سایه تندرستی هم سببی که به واسطه کار با همین بیماری سیرایتش کردن اونها هم سیرایت یافتند. البته معالجه گرفته شفا یافتند. خیلی حالتایی بود که چگونه وزنی گذراندند. لیکن خوشبختانه ما هم دیده برآمدیم از تجربه معلوم شد که بسیاری حالت‌ها در حالت سبک می‌گذرند. تشکر. چون اینجا شما پیرامون کم شدن شدت گرایش یا اینکه سیرایت یافتن و بیماری کرونا قید کردید، اینجا یک نوار آماده شده است که ما این امور رو تماشا بکنیم و پس از آن برنامه رو ادامه میدیم. خب این نوار بود که پیرامون آمار یعنی در جمهوری تاجیکستان و در خارج مهم آن است که همین شماره کم شده ایستاده است. و اینجا یک سوال، چون ما در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودیم که برنامه زندگی به کووید 19 در موضوع خدمترسانی یاری تأجیلی ثبت می شود. یک نفر با نام شیروز کمالوف سوال دادند که باید در چند دقیقه پس از زنگ زدن کارمندان یاری تأجیلی به خانه دعوت کننده حاضر شوند. البته پس از در ما قبول شده است وقتی که دعوت میشد در بین 10-15 دقیقه حاضر شدن لازم بریگاد یاری تأجیلی. این وابسته می باشد از مسافه دعوت، جای دعوت. مثلا جای مسافه دعوت نزدیک باشد باید که 10 دقیقه نه 5 دقیقه 7 دقیقه رفته رسیدنش لازم و خدمت رساندن. برای خدمت رسانی هر یک دعوت معیار هست، معیار تا 20 دقیقه 30 دقیقه معین شده است. البته ما کوشش میکنیم که تیزتر رفته رسانند و یاردمی کمک اولیه طبی سانیتری را مکمل رسانند. بعضا میشد که به حالت بیمار وابسته 20 دقیقه نه ممکن تا 40 دقیقه 1 ساعت خدمت نرسانند. یاردم اولیه یعنی این از لحظه که مثلا تشخیص کردند، یعنی دیدند که او چگونه بیماری دارد و شکایتش رو فهمیدند، یعنی مصلحت میدهند، یاردم میدهند از وضع و از حالتی بیمار. هر یک بیمار هم علایده میباشد. در شهر خوجند منطقه از همه دور چند کیلومتر رو تشکیل میکنه؟ چون اینجا سخن درباره منطقه را یعنی کیلومتر. ما استانسی یاری تأجیلی زیر استانسیا ما در ساحل راست در کوچه دلبر رحیم 4 جایگیر می باشد. این در نزدیکی مرکز سلامتی شهری 4. اگر گیریم میگه برای ما منطقه سایه میکرایون یا که منطقه آزادی اقتصادی این طرف دورتر حساب میشه، دورترین نقطه حساب میشد. لیکن در همین وقت ما به حساب گرفتیم 18-15 دقیقه رفته میرسد. بعضا میشه که اگر کوچه خالی باشه و در وقت شب باشه دیگه در 10 دقیقه هم رفته میرسد. تیز میرن البته. لیکن اگر کوچه ها سیر ماشین باشه و تنبه شوی نقلیات باشه دیگه ممکن که کمتر
рафта ба ҷои даъват расиданаш мумкин аслан ин аз маърифати ронандагии худи мо ҳам вобастагӣ дорад, чун ёри таъҷилиро бояд дидем, аз рӯи қоида бояд раҳ дод. маъқул гуфтем ки мо масофаи даъват ва ин роҳ агар мисол тамбашавӣ набошаду кушода бошад агар тезтар рафта мерасад. ин гуфтем ки аз якчанд омилҳо вобаста мебошад. дар ин давраи пурташвиш буданд ҳолатҳое ки даъвати бардуруғ ба қайд гирифта шуданд? албатта даъватҳои бардуруғ бисёр мешавад, лекин дар ҳамин вақти авҷгирии беморӣ ҳам камтар даъватҳо ғалат ёки бардуруғ шуданд. дар ин ҳолат баъзан шуд ки даъват мешавад, кормандони ёрии таъҷилӣ мераванд, дар рӯяшонро намекушоянд ёки бемор ҳасту беморро пинҳон нигоҳ медоранд. яъне даъват мекунанд ва аз тарси он ки гӯё оилавӣ ба карантин гирифта мешаванд. ҳамин ҳолатҳо ҳамихел шуд. баъзан мешавад ки лекин ба бачаҳои мисол гӯем одамое ки ҷавон бошанд ёки аз нофаҳмӣ бошанд, ҳамин надида сарборӣ бисёр даъватҳо бисёр бошдам, даъватҳои бардуруғ дода албатта моя даъват кардан ин рафта тафтиш кардаганда бардуруғ бошад, мо дарҳол бо телефони мобилиш дастмон даҳай ва ба кормандони навбатдори шӯъбаи кори дохилӣ хабар медиҳем ки ҳамин ҳолатҳо шудааст, пеши роҳашонро гирифтаам. албатта онҳо корбарӣ мекунанд, пеши роҳашо гирифтаам. фаҳмо. алҳол инҷо як гузориш ҳамкоронамон омода карданд, ҳамҷоя тамошо мекунем ва пас аз он барномаро идома медиҳем. духтури дараҷаи олӣ Рустам Ғаниев дар стансияи ёрии таъҷилии тиббии шаҳри Хуҷанд фаъолият дорад. ӯ 68 сола мебошад. ба ӯ иҷозат шуда буд то дар замони пандемияи коронавирус истироҳат кунад, аммо ӯ бо розигии худ ҳамеша дар кор буд. Рустам Ғаниев мегӯяд рӯзҳои аввали хуруҷи коронавирус дар Хуҷанд танҳо худи ӯ ба 20 хона мерафт ки аз он 7-8 нафари шикояткунанда ҳамчун бемории коронавирус ба қайд гирифта мешуд. ҳатто баъзан вақт фурсати хӯрдани хӯроки нисфирӯзӣ ва ё шом надоштанд. беморхона рафта вай накардем ки мисол мо бюллетен тема накардем ин кора. мо фақат гуфтем ки беморо дуруст бошанд, беморо бошад, як рӯз нағз мешад гуфтем. вақте аз ӯ пурсон шудем ки дар ин синну сол хаста намешавад, ҷавоб дод ки ҳеҷ ё хастагиро ҳис намекунад. фақат ба пеш рафта як касала медидим, муолиҷа мекардем, ёрдами аввалина мерасондем ва нигоҳ карда беморхонаҳо буда бистарӣ мекардем. Мавсуф 45 сол инҷониб дар соҳаи тиб хоса ёрии таъҷилӣ фаъолият мекунад ва дар раванди корӣ барои наҷоти ҳазорҳо нафар саҳм доштааст. стансияи ёрии таъҷилии тиббии шаҳри Хуҷанд аз ду қисм иборат мебошад: маркази стансияи ёрии таъҷилӣ ва зермарказ. ин марказҳо фаъолияти 24 соата доранд. мирзонаби Мирзо Ҳошимов, сартабиби стансияи ёрии таъҷилии тиббӣ мегӯяд, дар замони пандемия ҳатто 1-2 нафар кормандони ин стансия низ гирифтори беморӣ гардида, ҳоло бошад саломатиашон хуб гардидааст. ёрии таъҷилии шаҳри Хуҷанд гӯш мекунам. фамилия номашон касала? бо вуҷуди он ки ёрии таъҷилӣ дар шаҳри Хуҷанд фаъолияти шабонарӯзӣ дорад, аммо аз нигоҳи баъзе аз сокинон баъзан камбудиҳо дар самти фаъолияташ ба назар мерасад. рӯзҳое буданд ки бевосита истифода кардагӣ ҳастем, лекин танҳо ҳамин дер мондани ёрии таъҷилӣ бисёр ташвишовар буд. ба он хотир ки ман то ҳоле аз фаромӯш намешавад, барои даъват карда ман 3 ё 4 маротиба занг зада будам ва душвори кор ҳамин аст ки шумо ба як рақам занг мезанед, онҳо мегӯянд ки ана ин рақам мегиред занг занед ва рақам барои шумо дигар рақамро медиҳад ки як гардише ҳаст ки одам дар баробари дар рӯҳияи гӯем агар як вай ногувор қарор доштанашро ҳар як дақиқа барояш азиз будан фикр мекунам ки дуруст нест. муовини сарвазир Ширин Исматуллозода низ ҳангоми вохӯрӣ дар кохи Суғдиён тасдиқ карда буд ки вуҷуди коронавирус камбудии баъзе аз вазоратҳоро ошкор кард.
хуб инҷо мо гузориш тамошо кардем ва масъала ҳамин буд ки як нафар мегуфтанд ки чун мо хеле зиёд интизор шудем ва вақте ки ман занг задам рақами дигар доданд ва дигар рақамро бояд ман интизор шудам ва хулоса ин масъала чӣ гуна шарҳ дода мешавад? мумкин аст ки дар вақти гуфтем ки авҷи бемории коронавирус гӯем ё ки бемории сироятӣ даъват бисёр шуд, аз сабаби ҳамин мумкин ки дар вақти 10-15 дақиқа дертар рафта бошанд. боз дар инҷо як омили дигар аст ки дар вақте ки даъват мешавад мо ҳар якта бригадаи ёрии таъҷилӣ либоси муҳофизатӣ мепӯшад ва дар инҷо мумкин камтар 5 дақиқа 10 дақиқа вақт мегузорад. Яъне аз ҳисоби он ки либос бовар мекунанд. баъд боз ин масъалаи телефонҳои гуфтаги шумо ки яъне чанд рақам гуфтанд ки инҷа мо гуфтем ки ҳозир соҳили рост соҳили чап тақсим шудагӣ стансияи ёрии таъҷилии марказ ва аз зермарказ иборат мебошад. агар ки дар вақти гирифтани рақами 103 бевосита ба марказ пайваст мешаванд, аз сабаби ин сабаб мумкин ки дар ҳамин вақт телефони зермарказро дода бошанд. дар марказ телефони мобили 92-772-3306 ва телефони дастӣ ин 41802. дар зер марказа мо бошад дар соҳили рост 772-3305, 772-3310, телефони статсионари дар соҳили рост 52666 ва 53153 мебошад. ва сабаби бисёр рақамҳои телефон буданаш он аст ки хати алоқа банд набошад ва мардум бештар занг зананд. албатта хати барои телефонҳо рақамҳои телефон зиёд буданаш аз ин сабаб мебошад ки хати телефони банд набошад ва бевосита супориши муҳтарам раиси вилоят шуда буданд раҷаб аҳмадзода ки хати телефониҳо дар мо дутаи мавҷуд бошад 4таи кунтон гуфта худшон супориш дода буданд. яъне рақамҳо бояд бисёр бошад, мардум бояд занг зананд. хуб чанд бригада кор мекунад, чанд даста кор мекунад, чанд мошини ёрии таъҷилӣ амал менамояд? дар стансияи ёрии таъҷилии тибби шаҳри Хуҷанд ҳозир камбудӣ мо асоси камбуди дар расидани табибони баландихтисос мебошад. агар ки дар мана хоҳишмандон бошаду табибони ҳозир мо норасоии духтурони дилшинос, табибони иҳёгар намерасанд ва табибони кӯдакона, табибони амрози дарунӣ. агар хоҳишмандон бошанд, агар мо марҳамат ҳамкорӣ мекунем, омода барои фаъолиятшон шароит муҳайё мекунем дар стансияи ёрии таъҷилӣ. инҷо аз шаҳри Хуҷанд Шавкат Гадоибоев савол медиҳад ки либоси муҳофизатӣ ки ин либоси вижаву махсус ҳаст барои кормандони ёрии таъҷилӣ дар ҳангоми даъват кардан пӯшидани онҳо алҳол дар ҳозир зарур аст? албатта ҳозир сатҳи сироятёбии беморӣ кам шуда бошад, ин бемории сироятӣ мебошад. ҳоло дар ҷаҳон пандемия бартараф нашудааст, эълон шудаасту бартараф нашудааст. аз ҳамин сабаб дар вақти ба даъват баромадан ҳатман истифода бурдани либоси муҳофизатӣ барои кормандони ёрии таъҷилӣ, умуман барое ки ба манбаи ё ки ҷое ки сироят ёфтааст мераванд ва табибон ҳатмӣ мебошад. табибону аммо дар мо ҳам ронандаҳо, ҳам табибон ва ҳам ёрдамчии табиб албатта либоси муҳофизатӣ мепӯшанд ва дар ин истифодаи дастпешакҳо, як карата респираторҳо ва айнакҳои муҳофизатӣ зарур мебошад. хуб фарз кардем кормандони ёрии таъҷилӣ ба хона меоянд ки шикоят карда буд ва муайян мекунанд ва оризаҳои ҳамин бемории COVID-19 муайян мешавад. аввалин корашон чӣ мешавад? онҳо чӣ корро анҷом медиҳанд? албатта ҳангоми ба даъват шудан оризаҳо ё ки нишонаҳои ин беморӣ бошад, агар албатта мо тавсия медиҳем ки вобаста ба ҳолати бемор сабук бошад вай бояд ки муроҷиат кунад ба кӯмаки аввалии тиббии сентарӣ, албатта мерасонанд баъд аз он ба муроҷиат ба табиби оилавӣ. ё ки ҳолатшон миёна вазнин бошад, дар ин ҳолат
ташхиси рентгени зарур мебошад, ташхиси рентгени қафиси сина ва мо дар ин ҳолат бурда ташхиси акси рентгени мегирем, тасдиқ шавад ки агар мисол илтиёби шишо бошад висери мегирем ба беморхонаи сироятӣ. ҳозир мана бо хушбахтона дар маркази сентри эпидемиологии вилоятии маркази вирусологӣ шуда шудааст. Дар онҷо ташхиси ҳамин тести COVID-19 гузаронда мешавад. шахсоне ки ҳароратишон баланд мешавад муроҷиат карда метавонанд. онҳо агар ба ташхис мегиранд ва дар вақти мусбит будани ташхиси COVID-19 бошад, даъват мекунанд ёрии таъҷилӣ бурда бистарӣ мекунад ба беморхона. албатта чун ҷо сухан дар боло сухан дар бораи либос рафт, аз нигоҳи таъмини либосворӣ ба кормандони соҳаи ёрии таъҷилӣ танқисӣ нест? албатта чуно ки гуфтем аз моҳҳои пеш мо тайёрӣ дида омадем. ҳозир дар мана дидетон чӣ хел кӯмакҳои башарадӯстона омад ва худи ҳукумати вилоят, ҳукумати шаҳр мо якда дастгирӣ карда барои таъмини ҳамин маводҳои зидди муҳофизатӣ ва умуман либоси муҳофизатӣ дастгирӣ кардан ва ба миқдори зарурӣ харидорӣ карда шуда захира карда шудааст. ва кӯмакҳои ёрдам омадагӣ аз тарафи мана ҷумҳурӣ моям дастра шудагӣ ба монанди дастпӯшакҳои яккарата, ҳамун айнакҳои яккарата, респираторҳо ва ҳамин либосҳои муҳофизатӣ ба миқдори зарурӣ захира карда шудааст. ин захира кардааст ки мо барои сабабаш ин ки гуфтан дар ҷаҳон тахмин рафта истодааст ки мумкин ки мавҷи дуюми авҷи беморӣ шавад. барои ҳамин пешгирӣ боз тайёрӣ дида истодаем. хуб, мо инҷо аз оғози барнома дар рӯи миз яъне қуттии саломатӣ қуттии саломатӣ барои муштариён ва кӯмаки ёрии барои кӯмаки аввалии тибби сентерӣ ҳар як бригадаи ёрии таъҷилӣ ҳамин қуттии доруворӣ дорад. яъне дар ин ҷо чанд намуд маводи дорувориҳо ҳаст? албатта дар ин ҷо зиёд аст. мебинем ки ношба дар ин ҷо якчанд намуди ҳабҳо умуман 42 хато накунем 41 намуд ё 42 намуди номгӯи доруҳо мавҷуд мебошад ки ин ташкил кардани ин қуттиҳои кӯмаки аввалии тибби сентерӣ албатта аз 15 январ фармони рақами 25 вазорати тандурустӣ омадааст ки барои ташкил ва омода намудани қуттиҳои кӯмаки аввалии тибби сентерӣ ҳар як шабакаҳои кӯмаки аввалии тибби сентерӣ ва ёрии таъҷилӣ дар ҳамин шаҳру ноҳияҳо бояд ки ҳамин намуд дорувориҳо омода бошанд. ман ба тамошобинон мегӯям вақте ки духтур ба студия ҳозир шуданд ва мо гуфтем ки барои мо ҳамон қуттии ёрии таъҷилӣ лозим аст ва таъҷилан аз куҷое гирифта оварданд ҳамон гурӯҳе ки аз яъне ташхису аз даъвати кадом беморе меомад ва чунон ки мо мебинем ин ҷо дорувориҳо ҳаст. албатта ҳамаи доруворӣ захирааш ҳам ҳаст. як моҳ ду моҳ супориш шудагӣ захира кардагӣ мо дар ду моҳи охир ва ба миқдори зарурӣ ва барои расондани кӯмаки аввалии тибби сентерӣ умуман ҳама шароит ҳозир муҳайё мебошад. хуб, алҳол ин ҷо як навори дигар омода шудааст. ин ҷо пурсиши афкор. мо андешаи чанд сокини шаҳри Хуҷандро доир ба Хизматрасонии Ёрии таъҷилӣ пурсидем ва алҳол онро тамошо мекунем. пас аз он боз барномаро идома медем. марамат. баъзеҳо шикоят мекунанд, баъзеҳо нағз мегӯянд аз одам вобаста аз коргар яготи о маблағ намеписанд. баъзеҳо хости худашон ки маблағ метиҳанд ки рӯзе шаванд дуи шаб он давту хизматдошон ба раҳмат мегӯем. шабурез кор мекунанд барои одаму духтуро ба раҳмат. на хизмати ҳамаҳо ки агл одамо дуруст шуданде сари вақт намебиём. нормали корашо вақте ки даъват мекунем албатта ҳозир мешаванд. ёрии худашонро мерасонанд.
شخصا من خودم با لازم شدگیش نی من دعوت کردم نه لیکن در همسایه ها وقتی که بیمار شدن جیغ زدن دعوت کردن حاضر شدن. اما خدمترسانی موافق قانون و قاعده شفاف سوده است. خیر همین از پشت این کوروناویروس محالوه وقتش با آمادگیش دیدم. خیر بچه‌ها زنگ زدن وقتش با اون که خیر خدمت میکنند. خدمت رساندوسیان نقص. خب اینجا ما اندیشه چند ساکن شهر خوجند و نفرانی که مهمانی شهر هستند اندیشه های ایشان رو پرسیدیم و اینجا دو فکر بود. یکی گفتند که حاضر نمیشوند در وقتش و یکی گفتند که ما با خواهش خود اگر مبلغ دهیم روزی شده چون ساعتی 2 شب میوند. من میخوام دویر به این مسئله پرسم که چون ما حاضر شدن نشدن رو گفتیم چون گفتیم که پاندemia بود و دعوت بسیار بود شاید که دیر شد کم لیکن همین اگر بیمار مبلغ دهد دکتر مبلغ گرفتنش تا چه اندازه این از روی البته قانون است؟ یاردمی کمک اولیه طبی سنتری در تمام جمهوری تاجیکستان از طرفی من جناب عالی محترم مولوی رحمان هم گفته که بی پول میباشد رایگان میباشد. البته من چون که شما هم دیدید مبلغ نمیپرسد که اگر ممکن روزی خودشون که داده باشن از این چیز ما تاریک آگاه نیستیم لیکن البته خدمترسانی رایگان میباشد. اینجا کرامت‌الله نورزود یک ساکن شهر میگوید که گویا برای تشکیل یعنی چون دعوت میکنند و پس از دعوت میگویند که سوزشواری نقلیات رو باید شما دهید. این خدمت رسانی رایگان است لیکن ما چون آمدیم سوزشواری باید داده شود. به فکر من این سخنها در شهر خوجند نباید باشند لیکن ممکن که این آدم در یگان ناحیه دعوت کردی باشد و برای سوزشواری مبلغ پرسید باشند ممکن چون حاضر ما امان ممکن نیست قطعا ممکن نیست. اصلا یک میخوام به یک مسئله روشنی اندازیم در ما هست یاری تعجیلی الترناتیوی یعنی اون در حالت‌های بسیار هم ضروری و کلینیک‌های خصوصی همین گونه یک خدمترسانی هم پیشنهاد کردن که اون باید پرداخت شود. البته این تجربه بود. به فکرم خطا نکنم یک 5 سال پیش می یاری تعجیلی الترناتیوی تشکیل شده بود از طرف وی شرکت خصوصی مهراج محمد. اونها در نزد بیماران کلینیکی شهری 2 فعالیت می‌بردند. به خطا نکنم یک 2 نقلیات می تشکیل کرده بودند بریگاد یاری تعجیلی که اون خدمترسانی اونها پولکی بود. اگر دعوت کنید از همین دوروبری سر کرده تا سوزشواری همیشه مبلغش پرداخت کرده میشد. البته حاضر من این همه این غمخوری حکومت غمخوری من جناب عالی محترم پرزیدنت ما مولوی رحمان اینو به نظر گرفته حاضر گفتن که یاردم اولی کمک اولی طبی سنتری رایگان شدگی. مقصد اینکه بعضا حالت‌های میشه که گفتید تعجیلی گفت شما رفته اول مبلغ نمیپرسید اول یاردم رساندن که بی پول باشد بی رایگان باشد. البته برای همین تشکیل شدگی. اصلا خود مضمون یاری اولی طبی یاری تعجیلی همین است که باید تعجیلا و اینجا چون مبلغ و خدمترسانی در هست در بازن دولت‌های دنیا که یاری تعجیلی طبی الترناتیوی که با مبلغ باید تامین شد این گونه هست لیکن در ما این رایگان است و برای تماشابینان عزیز و ارجمند که الحال ما رو تماشا میکنند میگویم که خدمترسانی یاری تعجیلی رایگان است و اگر همین گونه حالات شود فرض کردیم همان نفس دارد رفت و یگان پزشک مبلغ طلب کند باید تماشابینان به کجا مراجعت کنند به کدام رقم زنگ زنند؟ به همین رقمی 772 772 مراجعت میکنند یا که به واسطه بس خودی سردختر یاری تعجیلی مراجعت کنند. ما این کارها رو دیده میبریم برای آنکه ما هر روز تاکید میکنیم که معامله خوش با بیماران با رفتاری خوش و یاردمی کمک اولی طبی سنتری صدقاً رسانده شود و رایگان میباشد. البته این حالت ها شده ماند میواسطه میتونن به سردختر یاری تعجیلی مراجعت کنند. چون برنامه ما نیز در
вақти анҷомёбист, ман дар охир мехоҳам ки чанд пешниҳоду чанд тавсияҳои шуморо барои тамошобинон шунида бошем, чун шумо низ яке аз мутахассиси соҳиб таҷриба дар соҳаи худ ҳастед. албатта ҳамчун мутахассиси соҳаи тиб ман гуфтани ҳастам ки барои шаҳрвандони тоҷикистони азизамон мо мана гуфтем ки сирояти бемории коронавирус ё COVID-19 паст рафта истодааст, сироятёбӣ кам шудааст, лекин мо набояд ки осудаҳол бошем ё ки бемасъулият шавем ки мақсад این بیماری از نو اوج گیرد. این بیماری ویروسی سیرویتی می باشد. برای همین ریایی آن توصیه آن گفته‌هایی که از طرف ریاست تندرستی یا وزارت تندرستی و تشکیلات تندرستی عمومی جهانی من به طریق رادیو تلویزیون برآمدگی شدن و چاپ شده شده است. همین چیزهای رعایت کردن نکار. حتما من گشتگذار در کوچه با نقاب‌ها یا که رسپیراتورها و رعایت نمودن گیگینی شخصی، تست شستن دستان و با آنتیسپتیک‌ها دست‌های تازه کرده ایستادن، این چیزهای حتما رعایت کردن لازم و در کوچه بودن مسافه بین شهروندان 1.5-2 متر حتمی رعایت کرده شود که مقصد این برای پیشگیری بیماری، برای هر یک سلامتی هر یک شهروندان тоҷикистон азизамон мебошад. албатта ҳамин чизҳои риоя кунтон аз хоҳиши мо ҳамин буд. ташаккур мегӯем барои шумо. як суҳбати хеле ҷолиб доштем бо сартабиби стансияи ёрии таъҷилии шаҳри хуҷанд мирзо ҳошимов мирзонаби шарипович. мо барои шумо ташаккур мегӯем ва барои аҳли тими шумо, барои аҳли пизишкон ки дар ин ҷодаи бисёр ҳам вазнин кору фаъолият мекунед, 24 соат дар хизмати халқ, дар хизмати мардум ҳастед. мо барои шумо қувват талаб мекунем. ташаккур. тамошобинони азиз, дар ин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад ва имрӯз мо мавзӯи хизматрасонии ёрии таъҷилӣ дар замони пандемия, дар шароити COVID-19 сабт кардем ва саволҳое ки шумо пешниҳод кардед барои мутахассис пешниҳод намудем. мавзӯи навбатии мо ин дезинфексия ё ин ки поккорӣ дар хона, дар маҳалла аст. агар доир ба ин масъала ягон савол доред, метавонед ба рақами 3730 ба шабакаи иҷтимоии Viber бинависед ва саволи шуморо мо ҳатман ба коршинос, ба мутахассисе ки дар барнома ҳузур меорад ва ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳад, ақидаашро хоҳем шунид. бароятон тансиятиву хонаободиро таманно мекунем. сарбаланду пирӯз бошед. худатонро эҳтиёт кунед.